Sanibona ngelinye ilanga ke isalukazi nekhehla noma ngithi nje ugogo nomkhulu bake bathi beyihlalele nje egcekeni base bevumelana ukuthi hawo ake silule inyawo sihambe nje ngomgwaqo sibuke nezwe kade sabaza intothololo la ekhaya. Hayi nangempela bavumelane ke bahambe bese bethi hawu nasi isikole sasifunda kuso. Awuthi sidlule lapha esikoleni ke sibone nje kusiyama ukuthi sesama kanjani isikole sethu. Bayazazi ke abantu izikole zasemakhaya ayibiywa nje. Thango lwaselwawa noma lukho enhlobo namaklasi awakhiwa uthi udlula nje bekubhakuza amawindi nje. Hayi baze bagcine bangeneke la esikoleni ke barawunda athi ugogo nkosamaphe nanti la meklasi nomkhulu athi nanti la meklasi baze bahlukana athi umkhulu ngisawujika eklasini lami nogogo athi nawusawujika eklasini lakhe. Barawunda ke babuke kuvukela ama memories amadala ukuthi hey kwakhona obani lapho kwakhona oShezi Nkosi yami kwakhona Innocentia kwakhona Agrinet kwakhona Gladness kwakuno Simon kwakuno Joseph lana kwakuno Judah italana kwakuno Rebecca bexoxa nje bexoxa hayi kuze kufika isikhathi ukuthi hayi abagoduke manje beyibuyele emuva ngoba sebebone zonke izinto eziningi sebeze bakhumula ukuthi bake bashelana bemla ngasekhoneni la le ya role engenhla. Hayi kuze kushaya isikhathi ukuthi hayi abagoduke ke beyemakhaya. Ngesikhathi bethi baphuma nje lapha esangweni lona lelingavaliwe nayo indoda igijima iphethe isuitcase iphethe lokho kuyitrankanyana lokho okuphatha imali lokho kwako Fidelity lokho kwako SBV lokho kwako G4S lokho nje kuyisuitcase uyakubona bekuphethe lapha emall gijima nakho ke indoda ibaleka nakho ivele indoda nje ikuphosa ngaphakathi uthangeni lesikole jikjela ngaphakathi esikoleni idlule ngejubane baleke betitenge ukuthi uphosani leli khehlo kwakunqumala isibongo atitenge nje unqumala ukuthi uphosani lo yana bese mangalo lokho nje bese mangalo lokho naka amaphoyisa adlula amaphoyisa gijima phansi nawo ngenyawo gijima amaphoyisa aza osithela la kusithele khona indoda beqhamuka imoto futhi ivene amaphoyisa enye nayo futhi iziyoshona la okusithele khona amaphoyisa la ahamba phansi bemangala ukwenzakalana hayi atotoba baze bayofika ekhaya. Hayi bafika ekhaya ke behlale phansi babuzana ukuthi ngabe bekwenze njani. Lithi ikhehla leli lunquma la hayi bekuyimali leyana. Uthanda bekuyimali leyana. Ngizoke ngihambe ngiyobheka. Akhuza umabuthelezi salukazi. Ungayi uyokwenza ngidalela ukukhuluma ungayi. Athi kumkhulu hayi ngeke ngiyi. Nya umkhulu athi nje monyo. Lisimboni sabaze sengasekho. Nya nangebuye. Unquma naleli suitcase. Ale nokulivula leli boxana leli ale nokulivula ke aze alivuleke awu imali ingaka inyavu insavu inqwaba nje imali ayithatheke umkhulu imali agubhe ngaphansi kompete ke ayiqebe khona ugogo against nalokho leli qhinga akayifuni lento eyenziwayo lokho ekhalile njalo ukuthi hayi lento yenzayo uzosidalela ukukhuluma lento yenzayo angiyithandi mina. Hayi kusho ukuthi ikhehla ke linenkani uyawazi amakhehla ke mayisethwa nenkani nogogo na enenkani yakhe. Hayi zidlula insuku kuphela usuku lokuqala lesibili kuphela iviki kuphela lesibili iviki ayabone unquma lo ukuthi hayi la umuntu uwinile la umuntu nje uwinile kwale salukazi ngoba lento siyayicasula nje nokuthi indaba engaze sixoxele musethi ugogo hayi ake ngehle ngela izatsi kwesinye salukazi somakhelwane ayo afuna ukuxoxa nje ukuthi hey nangu lona segila imhlola ahambe kugogo ke aze ufika kule saba solokuzana afika xoxa ngobudala yabona ukuthi umuntu xoxa ngobudala isalukazi siyawazi ukubeka inkulumo ugcina ungayizwanga ukuthi ubeqonda ukuthini niyaphilana kubengela isalukazi sibengela lo mabuthelezi hey siphilani angidlala unqumalo lapha ngoba unqumalo soba isigebengu unqumalo sebambe imoto zemali manje khuluma nje uthatha imali yemoto imali lapha wayifihla lapha eka hey uncasula kabi lona abathona athi lona awuchaza kwenzakala nabuthelezi hey awuyeke mina awuyeke hayi qhubeke ziphuzu lithi izalukazi sivalile lesi sihambe kanti lesi sisele nesilonda sokuthi hey bazoba nemali laba bantu unqumalo sekwase ukubamba imoto zemali kunalento othololo yami le elitshala isiqatha hayi ngizomtshela mayebuya uthi hamba isikhathi abuye lo mkhulu wala ekhaya esehambile logogo kade lethi indaba la bese yabuza ke lo ukuthi hawo kunjani athi unjani kuba njani
kubingelela lekhehle lifikayo nginjani kubanjani onxuma lapha batamuza imali lapha babambe inkunzi ukhuluma namaphilisi kade lapha ezongiqhoshela ukuthi yena umali zakhe nendoda yakhe mina nje into angikwazi indoda ulitshalo utshwala nje wena awucabangi ngisho ukwenzani nje hayi bahilane alale lo mkhulu ke lo wakulomuzi avuke kuseni ngathi yamdla lento avela hamba epolice station ayosho ke manje fakatshela amaphoyisa hayi mina nginawo umkhondo ukuthi imali kuphi mina nganitshela ukuthi imali yathathwa ubani wabambe inkunzi hawu athi amaphoyisa kulungile ke hayi ake sihambe nawe mkhulu yosikhombisa lapha kuphume nje umphenyiwe walo leli cala noza kwabo bangena emotweni bahambe nawe umkhulu wayefike vele egibelile nje mase befika kulomuzi afika ukhombeke lo muzi lomkhulu athi kulapha na shutha amaphoyisa nje iningi lawa wendawo uthawu lapha wanqumala ubani bambe inkunzi uya kanye unqumala ayilijabheke lelinye iphoyisa sithi hayi kulungile mkhulu sizoya khona hayi umkhulu bamehlisa bakafuna ukubona yilo nqumala ukuthi ulethe amaphoyisa la ekhaya hamba ucasha kumkhulu abuyele emsini wakhe amaphoyisa sale discussa ukuthi siye siyokwenzana kodwa lapha ngoba uyabona nomuntu osiriportela licala yikhehla nomuntu athi ubambe inkunzi yikhehla hayi bese bevonta asambe sojika khona nje awuna ngempela ingene imoto yamaphoyisa abathuke bagelekeqeke kulomuzi naye nqumalo wayengathi nesibindi nje kodwa ethuke ukuthi ayona amaphoyisa kusho ukuthi sibhemile hayi afike amaphoyisa ke abuzeke hayi baba kunjani lapha hamba sibheke imali lapha yalahleka umkhondo uthula ekhaya hayi vele ihlekele nje iqungisa isibindi onqumalo kuthiwa awula ekhaya yimi nami ngimabuthelezi kuphela phela akho nsizwa la ekhaya khona mina nje kuphela athi mabuthelezi ungicasula wona nqumalo angitweni ubamba inkunzi wena manje angitweni thatha imali kuye lo uyena othatha imali lo bese ithi iphoyisa hayibo ngempela gogo ayiphiko nqumalo dawo uyasangana lo mbona segugile lo uyasangana umthetho wakhe lo usenekhanda libuye liphithane nje hayi nephoyisa lisole mpethu ngathi nqumalo lo uqinisile bese lisalisa sibuza nje gogo awusalisa usilandisa ke gogo ukuthi kwenzeke kanjani uzothi imali kunqumalo ngizokuchazela ke mina kuleli yaviki sikade siphuma esikoleni unqumalo wayephuma eklasini lakhe nami ngiphuma eklasini lami sithe sesingasesangweni liyavela athi iphoyisa hayi ibambe gogo ibambe salukazi ake ngiphuthume ngothatha amabhuku okubhala yonke lento eshoyo ngoba ngiyabona ukuthi idinga amabhuku amakhulu okubhala la ihambela iphoyisa la ke labuya noba endleleni athi amaphoyisa sizosanganelwa yilo lona uyitshela ukuthi useyingane lona uyitshela ukuthi usewumfundi maye sakwazi ukuthi unqumalo bephuma eklasini lakhe badoda ukuguga kwezalukazi namakahle naye bephuma eklasini lakhe uyitshela lo muntu usafunda madoda angifisi ukuguga ngize ngibe nje kusha amaphoyisa exoxa decide ukuthi asophinda abuyela kanti indaba ikhona ingqikithi yendaba yami bengizothi namhlanje akuyifundisa ukulalela noma ngabe uyayibona indaba ukuthi ibheke ngasekubandeni awuyithola kodwa uyifundisa ukulalela kukhona indaba ozaziyo nawe kodwa umuntu ufuna ukuxoxela indaba ukuthi sikusiphi isigaba manje leli cala lakho lasemsebenzini wena uthi umuntu exoxetha ayibafuya singazi izindaba zakho zasemsebenzini uyammesa wena hayi shiya phansi khuleka bazogcwala ngamla kanti umuntu ufuna uzokutshela ukuthi icala sekuedwe nokuthini ukuthi wena untshontsha emsebenzini nani kodwa ngoba awufuni ukulalela kukhona abantu la angabe sesabaxoxela indaba zabe ezinkulu abanayo indlebe ngizothi namhlanje akuyifundise nje ukulalela nakhona lapho ku TikTok makhona umuntu oxoxa into uyinike nje isikhathi ulalela ubone ukuthi akukhona ongakuxosha abantu abaningi baluzwe izinto nje abafuni ukulalela omunye umuntu usathi uyaliqala udaba nje ukuthi uhamba kanjani uyatohoza ngodwa ungena apha kusebenzeni kwami nokungasebenzi kwami uhlangana kanti umuntu uzama ukubuka ukuthi khona into honalo ngoba mhlawumbe ukuthandile ufuna ukufaka emsebenzini kodwa ngoba indlebe awunayo bathi abaningi abanazo indlebe uyacabanga lapho isukuba ngabe la crack icala eselidlula amaviki amathathu ungazi ukuthi imali yashona phi nesigebengu sathola sesivele sesifele lapha ehlathini ngoba savele sibaleke sasesidubulekile so ngizothi namhlanje ake nje uyifundise ukuthi ulule kakhulu indlebe ube umuntu olalelayo ngoba namathuba emisebenzi ayovela lapho nomendo uyovela lapho nothando uyolithola khona lapho namanye ama project athila ayovela khona lapho nezitoko fela ungena kwazi uyongena so ake uyifundise nje namhlanje ukulalela umuntu ekulandisa udaba.